Ehurire ryesirwe Smart Village kandi omuri Kyegego etandikire omu kyaro kya Kyamarema omu tawuni ya Mpara kandi abamwe batura batungira amasimu aga. Tugenda kuba no collecting information enyakwatagina ebyokulima n'okulisa ebyobuyonjo ebyobwomezi na security. Ekyali kufuna esimu zino tugenda kuba ntukora omukutu gwa haihanga lyono ntwa connecting Smart Village network tugenda kuba ntubahereza simu card ezikwizira mu simu enu. Esimu ezi nezo kwera abaturo kwaya amakuru agakwatiriine n'ebyamagara ebyokwerinda ebyobuhingi abakozi ba gavumenti abarikosha aha mirimo hamwe n'ebindi bingi. Abanyera omushaho okumuleta nkyeyongera mu akabeeyi kayi kujya mu bujanjabi yinogamba hamuzombaze kugana obujanjabi ente kumalira ombaze kukisire okitiyo obwere butalimu n'ebisoro ebindi omulimo nko tutati n'ebyo twatunga esimu nitugenda kutuyamba turabaga tureportinge. Okurugirira hari Karuhanga tinkoriho byakarimagezi ha district ya Kyegegwa nagira nk'omukuru w'ekyaro naza kuhandika abantu bonna bari omu kyaro kye asindikya amazina omu kitongole kya UCC okutunga amasimu aga. Tukuhereza ntuhereza esimu enu ntwongera tuhereza household aid solar panel enu ekujja kuyamba kuba necharginga esimu enu okweherwa omuro oba omulimu witu ali mu kyaro nasobora kucharginga esimu enu nakozesa pano yeyo. Tablet nogenda ku registering abantu 18 bolamala kutunga data yabo bona nojja kuzisindikanka mu Uganda Communications Commission nabo babahereza ebintu nga bino ensonga yona kujja mu kyalo direct. Buri district nibija kubanza batorane mu kyaro kimwe buri kabagihe esimu emwe kandi enteekateeka egi neija kwetorora ihanga ryona. Amakuru aga gashakwa Philip Murangira.